Hai prak. Nyo dah ajak bangun kali merumpok. Nyo apa tabu dah Pu dapat je boleh. Oh, menyo tabu abah Bang Him bakso dah baju. Api bakso ni bumangan, lo favorit tak ke bakso? Ni bumangan, lo favorit tak ke bakso? Istana bakso bang nak hantar. Istana bakso. Istana bakso. Istana bakso yang megahnya, yang mangatnya. Oh, dulu nak hantar bakso yang dah. Yang dia buat kena tu. Berarti menghut baju bakso tenang baik dah tukar belaga. Aduh bang. Betul. Prak. Nyo hati ragu prak. Aku tak mau tempat laga adat. Ana pun ragukan bang istana baksonya setelan bintang 5, harga kaki 5. Dia dah teman-teman ada tabak keluar. Kau ni tu pek sampai Malay prak tu pek yurah bangkok pek piring peng dipih dompet Ana pun dia dah mau dah lai ilung ka kaim je. Nyo bang murah no ka? Murah ha. Bang ini. Oh nyo murah dia dah mau prak. Ya. Ya dah mau dah lai. Bang, bakso 2 bang. Tu bang model prasmanan kami bang ya. Oh, prasmanan. Ya bang ni. Oh, taruh sendiri bang ya? Ya bang. Bang. Saya jangan pedas, jangan pakai cabai keriting bang. Nanti kena lambung, jangan banyak ya. Sikit aja pakai. Bang Sendiri bang. Bukudro. Taruh sendiri. Oh, sistem Perancis. Sistem Perancis. Beres je prak yang betul benar prak. Tu aja bang. Nyo daging, nyo murah, nyo puyuh, nyo cabai, nyo telur ayam. Ya, betul gua bang Im. Betul prak nyo jaidah prak lagi kat hidang You Duduknya nak duduk. Ini mangat nyaman. makanya istana baksonya spesial bang Im. Betul yang salah hali. Ya, meja api nyaman bang Im. Ya. Ya, taron tu benar nyo bang ya. Nyo dulu. Iram bang tu benar bang. Ya nah. Ya taron bang. Nyo dulu. Hai bang Im, ben paju ile. Nyo kah nak lengkap nyanyi bumbu ji. Bang tolong ni cok siap Boleh, bang. bumbu ji kecap, ampli, saus nebak kena bang. Okey bang nongkok. Oh dia pakai langsung lagi. Ya, memang. Kali ribu hujung langsung. Hana lah, nyo memang warna asli ji lagi nyo ji. Tabuh kat saus, cok kero ke dia. Ya bang Im. Tempat duk nak mangat bang Im. Betul nyaman dah orang lipi. Nah, anak cecok. Anak cecok. Tempat igli. Nyo baru nyumpak. Tupah mantap prak. Ya memang nyo memang. Oh lalam bang Im, nyo hana pengawet. Anak pengawet. Hana nyo kiki je memang bahan-bahan pilihan. Wah betul ya. Nyo langsung dia ori dah kalau nyo menu Kau nyo bang. No. Abang nyo kaim ke baba jame bukan lah. Yang gua apa jamai ke no? Menyo di bandar je. Kaite no. Istana bakso bang Him. Betul ya. Hai nyo kira-kira nyo puan tempat apa? Alah bang Im maka je ke istana bakso. Nyo tabak anak mit hana tak gabuk dengan dayo baju bakso. Anak mit badalai geroi. Betul anak mit kai main-main ni nanti contoh ni lu lembu anak get 2 ro tu main-main nan lu dapat jual bakso tu nak payah bayar tu tempat nan tu. Nak pakai baju? Anak mit nan. Ana bang. Gratis no bang. Gratis. Oh ya, berarti ni gratis. nyaman betul ni nya hanya pada lain lagi kan. Memang beda berarti istana bakso. Anak mit itu main tayo tak temu relax baju bakso. Anak mit dak baju bakso je cit inan ah. Ya. Ya buat tempat mainan nya hanya ada stres anak mit. Betul. Ya betul ya mangat ada buat anak mit. Lumba nak make kena. Atai euro ribut lumba kena tadi. Kadu perang keterangan. Makasih kak udah kak. Foto lewat. Nah kak. Okey, terima kasih. Oh, makasih kak ya. Makasih ya. Ya, Besok datang lagi ya. jangan bagi. Yo. Ya bang ya ada tabak anak mit mangat tidur nyaman. Budaya anak salah halih pula. Anak main keju tak bawa ke tempat ke rodi mainan ke apa di Ya. web jangan enak dalam. Oh, nah. Ya, anak cecok. Dak tahu ada baju bakso mangat. Anak main ti baju duduk pijut. Wah, Ya. bang Him kan? Apabila dia bungkus pun dia cik nan. Je miai bungkus pijut lah. Memang beres bang dorme rekom je. Dah buat dalam spek kan. Dalam spek. Oh, dalam spek. Nah, nyo tak pegah bak urung yang tengah nonton bang Im. Oh, Nah, bagi rakan yang kena baju bakso
yang spesial, tempat di zaman, kualitas bintang 5, harga kaki 5 Bang Im. Betul ya. Yang beralamat di Jalan Tengku Imun Lumbata, Blangcut, Desa Blangcut, Banda Aceh. Istana Bakso, pelayanan bintang 5, harga kaki 5. Nyampe tua nejak bak Desa Blangcut. Ya, nak rakan-rakan. Bek dua nak singgah kena. Cukup nama tempat ni. Duk buat anak met ni tempat main. Ya, rakan-rakan. Ya, Istana Bakso. Hurra! Istana Bakso. Hurra! Ya, rakan-rakan. Nak tahu kamu kena. Dupah mantap bakso ni.